Povzdigujem tvoje ime in prepevam ti zahvalo. Samo to želi srce. Jezus, da te vsi spoznajo. Si šel z nebes na zemljo, pokazal pot, šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Si šel z nebes na zemljo, pokazat pot, šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Povzdigujem tvoje ime, tvoje ime, in prepevam ti zahvalo. Samo to želi srce. Jezus, da te vsi spoznajo. Si šel z nebes na zemljo, pokazal pot, šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Si šel z nebes na zemljo, pokazal pot, šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Povzdigujem tvoje ime in prepevam ti v zahvalo. Samo to želi srce. Jezus, da te vsi spoznajo. Si šel z nebes na zemljo, pokazal pot, šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Si šel z nebes na zemljo, pokazal pot, šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. In iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Še enkrat. In iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Slava ti pojemo. Slava tebi, Gospod. Slava ti, Gospod. Slava tebi, Gospod. Slava ti, Gospod. I've been coming to Slovenia for 20 years Že now. 20 let prihajam v Slovenijo I've seen some of families grow up from little children to adults. in videl sem družine, ki so zrasle od malih otrok do odraslih ljudi. And I'm very much in love with Slovenia. In sem kar zaljubljen v Slovenijo. So I'm hoping to return to do other work, not Renewal Ministries, but other work for God. Tako da upam, da se bom v Slovenijo vrnil ne skupaj z Renewal Ministries, ampak za drugo delo za Boga. But what I wanted to talk about today O čemer pa bi rad danes govoril, is the way God operates in our lives as we come to know Him in a deeper way. je, kako Bog dela v našem življenju, ko ga začnemo globlje spoznavati. There's a process that God brings us through as we grow in our spiritual lives. Obstaja nek proces, skozi katerega nas Bog vodi, ko rastemo v duhovnem življenju. And if you don't understand the process, it becomes very difficult to say what's going on. You don't know In what's če going ne on. poznaš tega procesa, zna biti zelo težko, ker enostavno ne veš, kaj se pa pravzaprav dogaja. So today is a very basic lesson on how God deals with His people. Zato je danes to ena taka bazična lekcija, kako se Bog ljudi loteva. First in the book of Deuteronomy, V 5. Chapter Mojzesovi 6. knjigi, v 6. poglavju, it talks about obey God and prosper. Should read that. nam pravi, da ubogaj Boga in prosperiraj. In v 6. poglavju, v 6. poglavju, v 5. mojzesovi knjigi, v 6. poglavju, 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 v 6. poglav
In to je zapoved, zakoni in odloki, o katerih je Gospod vaš Bog zapovedal, naj vas jih učim, da bi jih izpolnjevali v deželi, v katero greste, da jo vzamete v last, da se boš bal Gospoda svojega Boga in vse dni svojega življenja izpolnjeval vse njegove zakone in zapovedi, ki ti jih dajem. Ti, tvoj sin in sin tvojega sina, da se podaljšajo tvoji dnevi. Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj, da ti bo dobro in da se zelo pomnožite v deželi, v kateri se cedita mleko in med, kakor ti je obljubil Gospod, tvoj Bog. And the next passage is from Isaiah, and he talks about if we are willing to obey, V Izaiji pa pravi, da če hočemo ubogati, you're going to have the very best of the land. boš dobil najboljšo zemljo. But if you refuse and you rebel, Če pa se upreš, you will be devoured by the sword. pa te bo pokončal meč. Truly, the mouth of the Lord has spoken. Na tak način, govori Gospod. So this is how God operates. Tako Bog dela. First in Deuteronomy, he gives us 5 promises. V 5. Mojzesovi knjigi nam da 5 obljub. He promises we're going to inherit, and he's going to give us the land. Pravi, da bomo podedovali in nam bo on dal zemljo. And we all like that. That's good. In to nam je všeč, to je dobro. Then he says, I'm going to increase you and make you mighty. Potem pravi, da nas bo povečal in naredil velike. I'm going to multiply you. Vas bom pomnožil. And then the third one is, I'm going to give you an abundance, In dal vam bom obilje, to je tretja. a land flowing with milk and honey. Deželo, kjer se cedita mleko in med. And the fourth thing is, you will never have to work for these things, they will be given to you. In četrta je, da ne boš rabil delati za te stvari, ampak ti bojo dane. See, the results of Adam's sin was that we had to work. In rezultat Adamovega greha je bil ravno to, da moramo zdaj delati. But the results of God's grace is that he gives us things without work. Rezultati Božje milosti pa so, da nam to zdaj daje. Then last of all, he says, I'm going to destroy your enemies. In zadnja je, da bo Bog uničil naše sovražnike. The devil will have no hold on you. Nas hudič ne bo mogel več zagrabiti. Now, does everyone here know that the devil has no hold on them? A to vsi vemo, da nas hudič Everyone ne here more is very zagrabiti. holy. The devil never bothers you, Ja, right? mi tukaj smo zelo sveti, a ne nam hudič da čist mir. Maybe not. Mogoče pa ne. We all know that the devil harasses us. Vsi vemo, da nam hudič ne da mira. But when we really give our life to Christ, he has no real hold on us. Aha, ko pa damo svoje življenje Kristusu, pa nima več te moči nad nami. He said in Deuteronomy, I brought you out to bring you into something. Te odstrani hudiča zato, da nas povabi v nekaj drugega. He brought us out of the land of Egypt and to bring us into a promised land. Se pravi, nas je poklical iz egiptovske dežele v obljubljeno deželo. So God is always trying to bless us. Bog nas vedno skuša blagosloviti. The first step is he promises us things. Prvi korak je torej, da nam nekaj obljubi. I will guarantee, he's going to guarantee everything to us if we're just obedient to him. Veliko stvari nam garantira enostavno samo zaradi poslušnosti njemu. That's the first principle. To je prvi princip. Second principle. Drugi princip. It was given on Mount Sinai, Na gori Sinaj, the 10 commandments. na gori Sinaj smo dobili 10 zapovedi. This is the principles that we have to live by in order to get the promise. To so tistih 10 principov, po katerih moramo živeti, da pridemo do obljube. But the third step Tretji korak is the problem, pa je problem. the wilderness. Naša, This is where most of us perish. se pravi, to naša, And God is required to put the wilderness between the promise and the provision. to je naša, v bistvu naša želja. In zdaj tukaj je problem med tem, kar Bog nam bo dal ali pa ne. And the very last step we have is the provision itself. We come into the land. Number 4 step. The fourth step is we come into the land. The first is the problem. We have the promise. All right, we'll go through it once in a while. We have the promise, Se pravi, imamo najprej obljubo, the principles, principe, po katerih živimo, the problem, problem and then the provision.
in se pravi previdnost njegova. If we can get through all of those, we end up in the promised land. Aha, in če vse to upoštevamo, pridemo v obljubljeno deželo. Now, it's very good to get promises from God. Zelo lepo je dobiti Božje obljube. There are over 7,000 promises in the Bible. Več kot 7,000 obljub je v Bibliji. And it's really good, like someone prophesied to me when I first came to the Lord and said, you're going to do certain good things. In zelo lepo je bilo, ko so meni prerokovali, da bom pač delal lepe stvari. A few years later, someone said, you're going to be a leader of all of New England. In čez nekaj let je nekdo rekel, da bom voditelj cele Nove Anglije. Then they said, you're going to affect people in Europe and the United States. In potem mi nekdo rekel, da bom vplival na ljudi v Evropi in Združenih državah. And I kept saying, I don't need any more promises. In takrat sem rekel, jaz ne rabim nobenih obljub več. I want the provision. Jaz bi rad, I want to experience what you've been telling me I'm going to get. se pravi, hočem izkusiti to, kar mi ti govoriš, da bom dobil. So our problem is our problem. Problem je pač problem. Why can't we just go from the promise right to the provision? Zakaj ne moramo iti enostavno od obljube do izpolnitve? It's because of the prodigal son disease. Zato, ker imamo vsi bolezen izgubljenega sina. The prodigal son asked for his inheritance right away from his father. Izgubljeni sin je želel od očeta imeti takoj. But he wasn't very mature. Ni bil pa zelo zrel. And he couldn't handle all these blessings from his father. In se ni mogel spopasti z vsemi temi So blagoslovi he svojega squandered all očeta. his money. Zato je pač zapravil vas denar Then he had nothing left. in mu ni nič ostalo. And it's like that with you and I, with God. In nekaj takega je tudi z mano in Bogom. If he answers all our prayers today, Če bi vse naše molitve uslišal danes, we'd get spoiled. bi se razvadili. So we need to know, we need to grow into the promises God has given to us. Zato je dobro, da vemo, da moramo zrasti v njegove obljube. See, in Deuteronomy it says, I'm going to give you cities, I'm going to give you farms, I'm going to give you everything. V 5. Mojzesovi knjigi pravi, da nam bo dal zemljo, kmetijstvo, da nam bo dal vse. And verse 12 says, but watch yourself V 12. verzu pa, ampak pazite, because you may forget God. zato ker bi lahko pozabili na Boga. When we have no problems in our lives, Takrat, ko nimamo nobenih problemov v we življenju, have plenty of money, imamo veliko denarja, everybody likes me, vsi nas imajo radi, I don't really need God. takrat ne potrebujem za I'm resnično happy on my Boga. own. Sem čist zadovoljen sam s sabo. But when I experience some problems, Ko pa grem skozi neke I'm probleme back on my knees again in sem spet na kolenih in my right order with God. in takrat imam ta prav odnos do Boga. As parents, we want to give our children everything, Kot starši želimo svojim otrokom dati vse, but we don't give a 10-year-old a brand new car. ampak 10-letniku ne damo čisto novega avtomobila. We try to give our children whatever will not hurt them. Skušamo dati otrokom tisto, kar jih ne bo prizadelo. So in Egypt, they received the promises. V Egiptu so dobili obljube, Mount Sinai, they received the principles, how to do it. na Sinaju so dobili zapovedi, kako, In the wilderness, they received the problem. v puščavi so dobili problem. Yes, God sometimes brings us into problems. It's Je, okay. ja, včasih nam Bog prav da probleme in to je okej. So we want everything right away. No, God says, no, you need some problems in your life. Ja, in mi včasih mislimo, da bi pač vse takoj, ampak Bog pravi ne, And najprej nekaj I always problemov. say, is there anyone else up there? In takrat se jaz sprašujem, je še kdo tam gor? Yeah, but no, there's only one God. Ampak ne, samo en Bog je And he has a good plan. in ima dober načrt. One of the great sneers of Christianity life is to assume that we know experientially what we know intellectually. Ena od dobrih stvari krščanskega življenja je, da izkustveno vemo to, kar razumemo razumsko. There's a difference between what we know and what we experience. Velika razlika je med tem, kaj vemo in kaj izkusimo. I know there's a promised land for me. Vem, da je za mene obljubljena dežela, I know there's a provision for me. vem, da je za mene izpolnjene obljube. I know God has all these things for me.
Vem, da so vse te stvari zame, but I don't have them yet. ampak jih še nimam. I have a promise. Imam pa obljubo. Now I have the responsibility of making that happen in my life. Zdaj pa imam odgovornost, da to uresničim v svojem We življenju. work with God to bring about the promise. Mi delamo z Bogom, da za uresničitev teh obljub. When I first came to the Lord, I used to think the desert was the evil place where the devil was. Ko sem prvič prišel k Gospodu, sem mislil, da je puščava eno tako grdo mesto, kjer je hudič. The Bible says Jesus went out into the desert, he was tempted by the devil. In zato, ker Jezus, v Bibliji piše, da je Jezus tudi šel v puščavo in tam je bil skušan od So hudiča. the desert's a bad place. The devil's there. To se pravi, da je puščava je nekaj But slabega. then I found out that the Holy Spirit led Jesus into the desert. Potem pa sem spoznal, da je bil prav Sveti Duh tisti, ki je Jezusa vodil v puščavo. He required him to learn through problems that he would receive his Želel je, provision. da se sam nauči skozi probleme. Now the Lord said, I want to give you cities and I want to give you houses and vineyards. Tako ko Gospod reče, da mi želi dati mesta in hiše in And I said, okay, Lord, I'm ready. ja, in jaz rečem, Gospod, I jaz sem can do this. pripravljen. I'm really a good, strong Christian. Ja, lahko to naredim, sem močen človek. That you know that the gifts of God can be very dangerous in your life. Vem pa tudi, da so lahko Božji darovi zelo nevarni. So we need to grow up before we can embrace our provisions. Zato moramo odrasti, preden objamemo izpolnitve obljube. When we're in the wilderness, we start to think about these things. In šele takrat, ko smo v divjini, začnemo razmišljati o teh And sometimes stvarih. we can say, oh Lord, just keep me very poor, keep me very sick, and keep me driving an old car, and then I'll follow you. Aha, in potem rečem, zdaj me pa naredi, da bom reven in da bom pač vozil en star avto in bom ti sledil. And that's not the answer either. In seveda tudi ta That's, način ni that's not odgovor. humility, To ni ponižnost, that's foolishness. to je neumnost. You want to experience God's gifts to you, Hočemo izkusiti Božje darove, but you want to experience them as a mature Christian. ampak jih je treba izkusiti kot zrel kristjan. See, promises or problems, I should say, are not necessarily there forever. They're only for a short period of time. Izpolnitve obljube so lahko samo za kratek čas. When we learn our lessons, we come into the provision. Ko se naučimo pač neke lekcije, pride do izpolnitve obljube. I know when I first gave my life to Jesus, Ko spomnim se, ko sem I začel was working živeti z 2 and 3 Jezusom, jobs at the same time, sem delal 2-3 službe naenkrat maybe 80 hours a week working. in to je bilo 80 ur na teden dela. Then God gave me some businesses, and He blessed my businesses, and I started making some good money. In Gospod mi je dal pač podjetja in sem kar veliko zaslužil. And I immediately learned to rely on my money In instead of God. takrat sem se naučil zaupati v denar bolj kot v Boga. Then I had some problems in my business, and I had to takrat- learn my lessons all over again. Takrat sem imel tudi težave s svojimi posli in sem se na ta način učil. God allows us to make many mistakes, In Bog tudi dovoli, da delamo številne napake. but He doesn't allow us into the promised land until we've learned our lessons. Ne dovoli pa nam vstopa v obljubljeno deželo, dokler se ne The naučimo Jews, svojih lekcij. the Jews kept going around the mountain for 40 years, Judje so okrog in okrog hodili 40 let po puščavi and only a couple of them learned their lessons. in samo nekaj se jih je naučil prave lekcije. So God is very serious. Bog je resen. He wants us to grow spiritually so we can enter into our promised land. Želi, da odrastemo, da bomo lahko vstopili v našo obljubljeno So deželo. we have 3 alternatives. Zato imamo 3 možnosti. We take another lap around the mountain. Gremo pač še en krog okrog gore. After the Egyptians drowned in the Red Sea, Ko so Egipčani potonili v Rdečem morju, Moses sang songs and the women all sang and danced. je Mojzes in vse ženske so plesali in peli. Then just a few days later, Samo nekaj dni kasneje the water was terrible tasting. pa je,
the water tastes terrible. Aha, je voda je imela slab okus. And they say, I want to go back to Egypt. In takrat so že jamrali, hočemo nazaj v Egipt. We forget real quick. Zelo God's blessings hitro on us. pozabimo Božje blagoslove. We have to take another lap around the mountain. In takrat gremo še en krog okrog gore. The second alternative Druga možnost. is called bleached bones. Your bones bleach in the sun. Pobeljene kosti. The Israelites, they murmured it and they complained and they died in the desert. Se pravi, Izraelci so se pritoževali in pač enostavno potem umrli v puščavi. And the third alternative I want you to hear In tretja alternativa je pa to, kar želim, da zdaj is to slišite. stand firm and enter into the promised land. To pa je ta vhod Don't let the v, devil talk you out of it. v obljubljeno deželo in ne dovolite, da vas hudič prepriča, da In ne the old greste. days, when a potter would make a very nice glass, a very nice, thin glass, Aha, on the takrat, potter ko wheel, naredi to lepo steklo, steklar, in order to tell when it was really ready, he would pick it up and he'd flick the edge of it. aha, Go in like tak, that to the če glass. da oceni, a je pravo, a ne ga v bistvu tako malo frcne. If it was ready, it would go ping. Aha, in če je pravilno, naredi tako ping. And if it wasn't ready, you go plunk. Aha, če pa to steklo ni ok, pa naredi malo drugačen And when you zvok. plunk, you go back in the fire. Aha, in ko naredi ta plank, se pravi, moraš nazaj v So ogenj. I encourage you, ping, go ping, Za- go ping. zato vas Only ping, spodbujam. don't plunk. Zato vas spodbujam, da delate zvok ping, ne oh. God wants us to sing songs to Him, praise Him. Bog želi, da mu pojemo pesmi in ga slavimo. I'm learning to sing a little bit. Yes, Not good, but sing. Jaz se učim, no, ne prav dobro, ampak pojem. In the book of Chronicles, God gives Hezekiah certain silver and gold. V kroniški knjigi Gospod da zlato in srebro. Yeah, Chronicles, he gives Hezekiah, King Hezekiah, gets silver, gold, and precious stones, all these good things. Se pravi, kralju Ezekielu da Bog ogromno bogatstvo. And the Bible says he left him alone to test him. Aha, in Sveto pismo pravi, da ga je Bog pustil samega, da ga je He testiral. wanted to see what was in Hezekiah's heart. Zanimalo ga je, kaj je v kraljevem srcu. So God will test us even when he's given us provision. In Bog nas bo preizkušal. The Holy Spirit led Jesus into the desert, he'll lead us into deserts too. Ja, Sveto pismo pravi, da je Sveti Duh Jezusa vodil v puščavo in tudi nas bo vodil v puščavo. I believe the size of our problem is equal to the size of our provision that he has for us. Veličina problema je enaka veličini izpolnjene obljube. Now the scripture says that God does not tempt man. V Svetem pismu pravi, da nas Bog ne skuša, But in a sense, God tempts man by removing the consciousness of his presence. ampak nas skuša pa nas na način, da nam vzame zavest o njegovi prisotnosti. Then we tempt God by asking for more than he wants to give to us as a sign. In potem mi začnemo prositi Boga za več, kot nam želi dati, kot neko znamenje. When I first came to the Lord, I used to say, "Oh God, make sure I'm going to have rain today for an hour, and then we're going to have it sunny, and then I'll believe you want me to do this." Aha, ker sem prišel k Gospodu, sem rekel, recimo, take stvari sem molil, da naj danes pada dež za 1 uro, pa ne bo pa sonce in takrat bom prepričan, da ti želiš, da tole pa tole naredim. And most of the time, it never rained. In večino časa pač I ni was asking deževalo. for more than I just for a little blessing. I wanted a big miracle. Ja, za en mali blagoslov sem pač enostavno hotel en velik čudež. You read about Gideon in the Old Testament. V Gideonu, v Stari zavezi, He put a fleece before the Lord. He said, "Make sure my fleece is wet in the morning." pravi, Gideon je prosil Boga, da naj bo njegov, kaj, ne vem, And in the morning, it was wet. ja, runo je imel, ki je hotel, da bo suho, ampak seveda je bilo potem zjutraj še vedno mokro. So the next day, he says, "I want my fleece to be dry tomorrow morning." No in potem je spet isto molil, ne, hočem, da bo suho naslednje jutro.
Now, God did that for him No in Bog ga je uslišal, because he had a mighty work for Gideon to do. zato ker je imel veliko vojno za Gideona So he gave him pripravljeno. something he could trust in. In mu je dal nekaj, da je lahko Gideon zaupal. Our prayer should be, Naša molitev pa bi morala biti, Lord, let there be nothing in my heart that needs testing. Gospod, naj ne bo v mojem srcu ničesar, kar bi potrebovalo preizkušnjo. The Bible tells us, do not be afraid of the face of man. Sveto pismo nam pravi, naj se ne bojimo ljudi. Now, I was a firefighter before I gave my life to Jesus. Preden sem dal življenje Jezusu, sem bil gasilec. If you told me to run into a burning building, knock down a wall, save children, no problem. I do it all the time. Če bi mi nekdo rekel, da naj pač tečem v gorelo stavbo in rešim otroke, to ni bil noben problem, to sem Climb vedno on top of počel. the roofs of big buildings, no fear. I do it all the time. Ja, se pravi, tudi plezanje na visoke stavbe, nobenih strahov nisem imel. But when I came to the Lord, Ko pa sem prišel k a Gospodu, priest friend of mine said, I want you to get up and give a talk. je pa duhovnik rekel, naj vstanem, pa nekaj povem pred ljudmi. I said, no, I In sem can't do rekel, that. ne, I tega pa don't ne want to morem. do that. I never want to get up and talk in front of people. Ne bom, nikoli ne bom govoril pred ljudmi. It's too embarrassing. I know I'll do a bad job. Tako mi sram me je, enostavno sem preslab in ne bom dobro naredil. So he said, all right, you just be the moderator, the MC for the day. He was going to give the talk, and I moderated the day. Ok, potem boš pa samo moderiral dan, bo pa nekdo drug govoril. So I got up, and I introduced a priest from another state, wrong city, wrong church, wrong name, everything wrong. Okay. Not funny. Se pravi, prvo delo v tem smislu je bilo toliko napak, napačno mesto, napačno cerkev, priimek, vse je bilo narobe. It was one of the worst days of my whole life. In to je bil res en I najslabših hated it. dnev v mojem življenju. Absolutely hated it. Res sem to sovražil. And when the day was all over, In ko je bilo dneva konec, a little girl walking up to me. je prišla deklica mala k meni. She had problems. She was a girl with problems. Ok, imela je probleme, And she punčka. said to me, In mi je rekla, if you love Jesus, you won't be afraid. če bi ljubil Jezusa, te ne bilo strah. There were 300 people in the room. Je v sobi bilo If 300 they weren't ljudi. there, I would have killed her right there. Ja, I jaz would bi jo have strangled kar her to ubil death. bi jo, kar zadavil bi jo tam. Because this was the hottest thing I ever did in my life. Zato, ker je bilo to nekaj najtežjega, kar sem v življenju naredil. But I did it. Ampak sem. For my love of God, my love of that priest. He was a wonderful man. Ok, iz ljubezni do Boga in tistega duhovnika, ki sem ga imel rad. And he asked me more and more to do more and more. And as the time went on, it got easier and easier. In tisti duhovnik me je pač vabil, da sem delal čedalje več in več. Within a couple of years from that, I ran an evangelization school for the diocese. Čez nekaj let sem potem že vodil evangelizacijsko šolo za škofijo. I had archbishop, bishop, auxiliary bishop, Se pravi, nadškof, škof, pomožni škof, 50 priests, 50 duhovnikov and 50 lay leaders come to my class. in 50 laičnih voditeljev, ki so prišli na moj seminar. 3 television stations from my state and 1 from Boston came down to show this on television. Ok, se pravi, 3 domače televizijske postaje, pa ena iz Bostona so v bistvu to pokrivale. But because the Lord had tested me already, Ampak ker me je Bog že preizkusil, it was a pleasure. I enjoyed it. mi je bilo všeč. That's a complete conversion. In to je popolno spreobrnenje. But it comes through going into the desert. Ampak pride skozi puščavo. So we need to remember God's plan now. Zdaj se moramo spomniti Gospodovega načrta. First, we get a promise from God. Najprej dobimo obljubo. I'm going to bless you and I'm going to bless all your children. Blagoslovil bom tebe in vse tvoje otroke. I'm going to bless your marriage. In blagoslovil te bom z I'm going to zakonom. bless your finances. Blagoslovil bom tvoje I love finance. Jesus. Yes. Then he says, Potem reče, I want you to go into the desert for a little while hočem, da greš v puščavo. because we need to cook you a little bit more. Zato, ker te moramo še mečken skuhati. You're not ping, you're Ja, not pinging. nisi še You're ta not pravega pinging. zvoka.
But then he'll take you out of that time. In potem, And we'll all ping, we'll all sing. in potem bojo vsi imeli pravi We'll all zvok in rejoice peli in the goodness of God. in bojo veseli v Božji dobroti. God's plan isn't to punish you. Božji načrt ni, da te kaznuje, He wants to bless each and every one of us. ampak želi vsakega od nas He blagosloviti. wants us to give us such a nice, good life that we tell everybody else in the world about how good Jesus Hoče nam is. dati tako lepo, dobro življenje, da bomo o tem govorili vsem po svetu. That's why I preach the gospel. Zato jaz It's not talent, it's gratitude. to, da jaz govorim in evangeliziram, ni talent, ampak je I hvaležnost. love Jesus for all he's done in my life. Ljubim Jezusa za vse, kar je naredil v mojem življenju. Even the times in the desert. Tudi za tiste čase v puščavi. That's where he made a real man of me. Tam sem jaz postal pravi moški. A real man is a holy man. Pravi moški je sveti moški. Not someone that runs into burning buildings, Ne tisti, ki teče v goreče stavbe, someone that runs into church. ampak nekdo, ki teče v cerkev. Let's stand. Lej, bomo zapeli. Please stand. A ja, bomo vstali. Good translation. All right. Father God, we thank you for the way you teach us and groom us. Oče, zahvaljujem se ti za način, na katerega nas učiš in na katerega We rastemo. know that everyone in this room has particular petitions that they want from you, God. Vemo, da smo v sobi vsi, ki imamo neke prošnje za tebe, Gospod. So I pray right now Zato molim, that marriages will be blessed, naj bojo zakoni blagoslovljeni, bodies will be healed, da bojo telesa ozdravljena, finances will be taken care of, bo poskrbljeno za finance and people will walk away loving you more, Jesus. in bojo ljudje odšli z več ljubezni do tebe. Not afraid of you, not afraid of your desert, Se ne bojo bali tebe in se ne bojo bali tvoje puščave, but giving glory to God, the Father, Son, and the Holy ampak bojo Spirit. dali slavo Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Amen. Presenečenje, tudi mladi v prenovi, torej ne samo stari, poprečna starost nekje 60 let. Kaj delajo mlada dekleta v prenovi? Hodijo za Jezusom, iščejo resnico, želijo nekaj več. No. Jo je težko najti? Ne, je pa težko ostati v njej. Ampak to osrečuje. Ja, osvobaja, ni najlažje, je pa izpopolnjuje. In danes ste gotovo molili za poseben namen, prosili Jezusa. Ja. Ja, in naprej ustrajati, boriti se, se fajtamo, pravite mladi, ne? Ja, se fajtamo. Pot je, noben generalnost, sami ovinki. Brez Jezusa ne gre, z Jezusom je pa lažje, ne gre pa brez težav. Ja, ja, tako. Ja. Mogoče še kakšno sporočilo za mladim bi želeli tudi vi, da bi mladi vas posnemali, da bi prišli sem, da bi kaj dobili od tega duhovnega gibanja. Mladim, vse mladi vedo, samo pejte za resnico. Resnica osvobaja, resnica je pa on. Vsak ima pa svojo pot. Ni vam lahko. Starejši mislimo, da je danes mladim lažje, ko je vse svoboda, demokracija, kot vidimo, ne? Ni tako enostavno. Ja, to je prva varka hudiča. No, ravno to, torej največja prevara od hudiča je to, da ga ni, ne? Da ne obstaja. Ja, ja. Izkusila na lastni koži. Kaj pa s prijateljicami, s prijatelji se kaj pogovarjate o teh stvarih verskih, recimo o teh težavah, kako naprej prebroditi te težave? Skušam, ni pa vedno najlažje, ker pač... Ni posluha, mogoče pravega razumevanja tudi?
res ni najlažje in ni popularno, ne. In je neke vrste zavračanje, ampak prej ko slej vsak na neki točki pride. Ampak ko srečaš Jezusa, si na zeleni veji, veš naprej. Ja, tako. Vsi vas občudujemo, kako slavite Gospoda, s kakšnim lepim glasom, navdušenjem, petjem. Kaj vam pomeni torej slavilna skupina in vaše delo, vaše petje, igranje na kitaro tukaj? Nič ni treba mene občudovati. Jaz sam pač dam se na razpolago, kjer me Bog nuca, ne, in pač danes so rabili, da en pride igrati, pa sem jaz prišla, ampak tako, v bistvu zelo z veseljem, pojem posod, ne, ampak tle v taki skupini mi je pa še sploh lepo, če lahko potegnem druge ljudi, da jim pomagam slaviti Boga, no. Tako da sicer se počutim, da danes, ne vem, koliko mi je kaj ratalo, jaz sem bila bolj tako zmedena, raztresena, ampak izročila sem Bogu, tako da ne. Torej to pomeni, da smo dolžni oddati vsak svoj del Gospodu, se moramo tudi potruditi zanj. Tisto, kar imamo, svoj talent, dati na razpolago Gospodu in drugim. Ja. To, mi imamo eno izkušnjo težko, no, ko smo imeli otroka, v bistvu, ko je bil rojen 3 mesece prezgodaj in bi mogel umreti. In je bil prav čudež po molitvi mnogih ljudi, da je preživel in da je v redu zdaj. In jaz sem prepričana, da to ni bilo samo za nas, za našo družino, ta čudež, ampak za cerkev okrepiti, da Bog svojo cerkev okrepi. Zato tudi z veseljem pričujem o tem in z veseljem slavim Boga, da njegovo cerkev okrepim, ne? Mislim, ne jaz, ampak da z mojo pomočjo, no, tudi Bog lahko koga nagovori, ne? Američan Peter Herbek je povedal svojo izkušnjo z očetom. Vi pravite, imate svojo izkušnjo. Vsakdo ima neko izkušnjo, je predvsem, torej tudi s tistim, kar ga bremeni, ampak dajmo tudi to na razpolago, kar nas veseli, ne? Vi tu s pesmijo, tudi vi ste tudi voditeljica skupine molitvenega občestva. Ja, zdaj trenutno sicer smo kar vsi voditelji v našem občestvu. In tako najlepše, če občestvo rata tako res, da se vsi vključijo, da ni eden, ki se drugi sam šlepajo, ampak da vsak lahko slavi, vsak lahko se z Bogom pogovarja, no, tudi na glas si upa reči, ne, tako da časi so pa sploh taki, da se mi zdi, da je zelo nujno, da imamo kakršnokoli občestvo, da če si osamljen, če si sam, te zelo hitro odnese in težko ohraniš vero. Še to vprašanje, torej to srečanje je pomembno, ta prihod ameriških gostov je pomemben za nas Slovence. Vsaka spodbuda je pomembna, se mi zdi, no? Koliko časa ste že članica prenove v duhu, duhovnega toka? 15 let približno. V kateri skupini? V Podotiku. In zakaj ste prišli v duhovni tok, to duhovno gibanje? Kakšen namen oziroma cilj ste imeli, oziroma kaj ste začutili, ko ste se prvič srečali z duhovnim tokom? Ja, na začetku je bila samo radovednost, ne. V bistvu je svakinja kriva za vse to. Tako da sem rekla, kaj je to toliko navdušena, to moram pa tudi jaz pogledati. Ko sem prvič prišla, sem rekla, ne, to ni zame, absolutno ne, se mi ni zdelo v redu. Potem pa v bistvu je bilo zanimivo, da ena kar nadaljuje. Pot, ki vas je pripeljala oziroma stezica v duhovni tok, katera je bila ta? Ja, to je bila ena taka radovednost. Svakinja je v bistvu res kriva za vse to, tako da hvala svakinji, da me je upeljala v to. Na začetku sem bila prepričana, ker sem prvič prišla na srečanje, da to sigurno ni zame. Jaz sem bila bolj navajena tako enega tacka zadržanosti v cerkvi, a ne. Potem je pa me presenetilo to, ker sem pa tam eno kolegico pa poznala in je ta kolegica na koncu rekla, joj, veš kaj, Andreja, jaz sem pa toliko sem bila vesela, ko sem te videla, sem toliko molila zate.
Sem si pa mislila, zakaj molila zame, saj jaz sem bila mlada, vse mi je šlo kot po maslu, zdrava, nobenih skrbi in težav. In sem si mislila, zakaj ona zame molila, to so pa res neki čudni ljudje, ne. Ampak cel teden je to zelo, zelo odzvanjeno v meni, zakaj za druge molijo. Jaz do takrat nekako očitno nisem za druge molila. In to me je potem privedlo in potem sem bila v bistvu stalno prisotna. Kar veliko čudežev se je zgodilo v mojem življenju, ampak daleč najpomembnejši čudež je bil pa to, da sem spoznala, da je Jezus živ. To je pa, se mi zdi, tista največja milost, ki jo človek lahko doživi. Torej, Božja bližina, Jezusova bližina, Jezus vam resnično pomaga, vas osrečuje, vas napolnjuje in osmišlja vam življenje. Absolutno, brez njega pa ne bi mogla več, ne. In želite tudi to deliti z drugimi, tudi danes, ko ste bili tukaj, pa ste tudi komu to posredovali, to izkušnjo tukaj, to duhovno bližino z Jezusom? Ja, v bistvu rada govorim o tem, mogoče bolj tako individualno, ampak mi je v veselju govoriti o Božji bližini, zaradi tega, ker vidim, koliko je lažje iti skozi življenje, če se zavedaš, da je Bog s tabo, no. Absolutno lažje. In ste s tem tudi poglobila svoje duhovno življenje? Se je spremenilo? Seveda, čisto se je spremenilo. Vidim pa, da Bog da vse ob svojem času, tako kot smo pripravljeni. Danes smo tudi poslušali malo od puščave. Vedno je tudi potrebna puščava za en napredek. Se mi zdi, da včasih mogoče mi res na hitro hočemo kaj, zelo tako instant smo narejeni, ampak ob pravem času, Bog da vse ob pravem času. Čutite, da ste izbrana, da vas je Jezus posebej izbral? Jaz mislim, da je vsak izbran, vsak z nekim zelo posebnim namenom v življenju in če ta namen v bistvu uresničimo, pa smo lahko mirni, vse ostalo ti pa povzroča en tak velik nemir, pa samo neko beganje. Je pa tudi odgovornost? Tudi ja, absolutno. Torej tudi evangelizirati sama v družbi, okolico, na delovnem mestu, kjerkoli? Ja, bi lahko rekla tako. Mogoče včasih še najtežje v družini, med najbližjimi. Ampak ja, jaz imam eno tako, en tak dar, da se veliko tudi smejim, da sem taka zadovoljna in potem včasih kaj rečem od Jezusa, pa se kar malo nasmehnem zraven, pa mi ben tega kaj slabega ne šteje. Tudi če prej ni kaj dosti od Jezusa razmišljal. No. Mogoče še to ključno, kar boste ponesli danes z tega srečanja, z tega počivanja v Svetem duhu? To nas me je mogoče najbolj to, se dotaknili, kako ljudje pustijo svoje življenje in grejo tudi na drug kontinent, navduševati ljudi, se pravi se odpovejo enemu času, ki bi ga lahko mogoče lažje preživeli. To pa mogoče danes se me je tudi ta puščava dotaknila. Očitno zdaj to rabim. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Srečno.